genah ring Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Bakti ring kawitan, Satya ring bisama, lan guyub ring pasemetonan. Om Swastiastu. Titiang Bupati Badung Nyoman Giri Praste, Pinake, Manggala, Ketua, Mahagotre, Pase Sanak Sator Siningkat Bali, ngaturang majang ring semeton pase ring sejebag Nusantara, mangde Preside Ledang Rauh, ritat kala upacara pemelaspasan ring pura catur pariangan duwe ring Punduk Dawa. Ritat kala galah 24 Februari 2024. Genah ring Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dumugi semeton sang sami Preside Ledang Rauh ngerastiti lan pinake saksi skala ritat kala pujawali puniki kemargiang. Lan titiang nguningayang majang ring age semeton sang sami putki ngemargiang sane kebos catur swadar maning kepasekan. Inggih punika Asiti ring Gang Widi, Bakti ring kawitan, Satya ring bisama, lan guyub ring pasemetonan. Dumugi sang sami nemu sane kebos kerahayuan. Om Santi 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 Om.